Mill-Unjoni Ewropea llum il-konklużjonijiet tas-Summit Speċjali tal-Kunsill Ewropew li tlaqqa fi Brussell, il-kummenti tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem dan is-Summit Speċjali u żjara tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fil-Finlandja qrib il-fruntiera mar-Russja. Matul il-ġimgħa li għaddiet fi Brussell tlaqqa summit speċjali tal-mexxejja tal-Istati Membri Ewropej. Fit-tmiem dan is-summit, il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta kisbet konklużjonijiet importanti dwar is-suq waħdini f'Kunsill Ewropew Speċjali li tlaqqa fi Brussell. Qal li dawn jirriflettu l-pożizzjoni ta' Malta favur suq waħdini ġust tal kulħadd, fosthom fl-aċċess għal mediċini u li kull pajjiż irid jiġi trattat skont il-partikolaritajiet tiegħu u mhux kulħadd jintefa' fl-istess keffa. Dr. Abela semma wkoll kif il-mexxejja Ewropej qablu li l-burokrazija n-negozji żgħar u medji tonqos b'25%. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea ddedikaw ġurnata għal taħdidiet dwar kif l-ekonomija Ewropea tibqa' b'saħħitha fuq livell dinji u tkun iktar kompetittiva. Il-ġurnata bdiet bi preżentazzjoni mill-eks Prim Ministru Taljan Enrico Letta li ta' rapport li tqabbad jagħmel dwar il-ġejjieni tas-suq waħdini u wara segwiet diskussjoni bejn il-mexxejja. Ma' Television Malta l-Prim Ministru Robert Abela qal li s-suq waħdini irid jindirizza l-isfidi iżda fuq kollox jilħaq l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini u l-intrapriżi Ewropej. Innota li l-konklużjonijiet ewlenin tas-summit jirriflettu pożizzjonijiet konsistenti li ħadet Malta favur suq waħdini ġust tal kulħadd fosthom fil-qasam tal-mediċini. Huwa pajjiżna għandna realtà partikolari fejn jidħol l-aċċess għall-mediċinali. U hemmhekk aħna fejn hemmnu li s-suq waħdini jista' jaħdem aħjar, u hemmhekk ukoll allura l-enfasi kontinwa tagħna biex verament il-tisrif tal-benefiċċji tas-suq waħdini jkunu japplikaw ukoll fejn jidħlu l-mediċinali u nemmen ukoll li hemmhekk għamilna progress li huwa wieħed sostanzjali u eventwalment naslu fejn nixtiequ aħna. Il-kwistjoni tal-one size fits all dejjem tkellimna aħna illi ma tistax titratta lil Malta biex nagħti eżempju li hija gżira għandha l-fenomenu tal-insularità tinsab fil-periferija tal-Unjoni Ewropea, tinsab ġewwa l-Mediterran, għandna realtajiet partikolari u trid titratta bl-istess mod li titratta lill-ikbar ekonomija u l-ikbar pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U sodisfatt ukoll hemmhekk illi dan il-prinċipju qiegħed jinftiem, jiġifieri jekk hux qed nitkellmu dwar il-bdiewa, realtajiet tal-bidwi Malti huma differenti minn dawk tal-bidwi fil-Ġermanja biex nagħti eżempju konkret, ir-realtajiet ta' trasport ġewwa pajjiżna huma differenti minn ta' pajjiżi oħrajn, mela allura l-one size fits all ma tistax tapplika ħenti fejn jidħol biex nagħti eżempju l-mobility package. Il-Prim Ministru qal li r-rapport ta' Enrico Letta se jiġi analizzat fid-dettall mill-Gvern li se jkonsulta dwaru mal-imsieħba soċjali fil-Kunsill għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD. Dwar it-tisħiħ tal-kompetittività, Dr. Abela qal li Malta enfasizzat fuq in-negozji żgħar u medji li ddeskriva bħala s-sinsla tal-ekonomija Maltija. Konklużjoni speċifika li kellna kienet dik fejn se nkunu qegħdin nagħmlu simplifikazzjoni tal-proċessi b'mill-inqas 25%, jiġifieri il-burokrazija titnaqqas. Fis-sessjoni dedikata lil politika barranija u żewġ gwerer tal-mument, il-mexxejja Ewropej tennew l-appoġġ għall-Ukrajna, ikkundannaw l-attakki Russi u għedu li se jżidu l-għotjiet umanitarji u ta' protezzjoni ċivili. Il-mexxejja kkundannaw bil-qawwa l-attakk tal-Iran kontra Iżrael u ħabbru li se jkun hemm sanzjonijiet ġodda kontra l-Iran. Dawn se jkunu indirizzati lejn manifatturi Iranjani ta' drones u missili. Il-Kunsill Ewropew appella biex il-kriżi f'Gaza tintemm malajr kemm jista' jkun fosthom b'waqfien immedjat mill-ġlied bil-ħelsien tal-ostaġġi mingħajr kundizzjonijiet u b'aċċess mingħajr xkiel għal għajnuna umanitarja lill-Palestinjani. Iddikjara wkoll li l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata bis-sħiħ għal paċi dejjima bbażata fuq is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Intant is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani ġiet diskussa f'laqgħa bilaterali bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez. Malta u Spanja huma tnejn minn 4 stati membri li qablu li s-soluzzjoni ta' żewġ stati kruċjali għal paċi fil-Lvant Nofsani. Fuq il-pjattaforma X, il-Prim Ministru Spanjol irringrazzja lill Prim Ministru Malti għall-impenn tiegħu favur id-diplomazija fit-tfittxija għal soluzzjonijiet għal dan il-konflitt. Fl-aħħar jiem ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaret Lappeenranta fil-Finlandja qrib il-fruntiera mar-Russja. Matul iż-żjara tagħha von der Leyen tkellmet dwar l-attakk tal-Belarus fuq il-Latvja, il-Polonja u l-Litwanja f'Novembru tal-2021. Qalet li l-President Russu Vladimir Putin qed jiffoka issa l-attenzjoni tiegħu fuq il-Finlandja. Since the hybrid attack launched by Belarus in November 2021 against Latvia, Poland and Lithuania, we all know
how Putin and his allies instrumentalize migrants to test our defenses and to try to destabilize us. Now Putin is focusing on Finland. And this is no doubt in response to your firm support of Ukraine and your accession to NATO. Finland has acted decisively and successfully to counter this threat. This is not just about the security of Finland, but it is about the security of the European Union. We are in this together. In December, European leaders condemned these hybrid attacks and expressed a clear determination to counter them. And this is why I'm here today. I'm here to tell you that the European Union is there to support you in your efforts. And let me highlight 3 points. First, the European Commission and Frontex are providing financial and operational support, for example, by deploying border guards and by surveillance equipment at the eastern border and at Helsinki airport. In this financing period, Europe supports Finland with 230 million euros. Second, we are continuously working and reaching out to the countries of origin of migrants to make sure they can take all appropriate measures. This was very successful in 2022 when Belarus instrumentalized migrants to put pressure on Poland. We worked very successfully with the countries of origin in returning the migrants to their places. And third, finally, we have also reinforced our European legal framework by introducing the concept of instrumentalization of migrants for the first time. I know that you are looking at your own legal framework to ensure greater protection against this type of hybrid attacks. Finding the right balance between securing the external borders and ensuring the respect for our international obligations is essential, and I am confident that you are making every effort to ensure that this balance is achieved.